Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndolibuwa zwa zwino ndi tshifhinga cha mafhungo. Venus ndi planete ine ahuna vhutshilo. Temperature dzi ṱoḓa u hovhelela degree dza maṱanu. Ngudo ntswa yo wana uri huna thavhandubi. Izwi zwi tou vha tshimangadzo ngauri vhorasaintsi vha dzi planete vho vha tshi tenda uri ho vha hu sina midzinginyo na thavhandubi. Modele wa computer wo bvisela khagala uri huna magovha ane a fanana fhano shangoni u tou fana na African Rift Valley. Kha Venus magovha aya swika kha kilomithara dza zwigidi zwa 10. Tsedzuluso yo rangiwa phanḓa nga ETH Zurich yo anḓadzwa kha dzhenala ya Nature Geoscience. Tshigwada tsha vhasedzulusi vha dzitshaka tsho tumbula masalela a tshipuka tshine tsha vha na vhushaka na chimpanzi ngei devhula ha Egypt. Vhasedzulusi vha khou anganyela uri itsho tshipuka tsho tshila miṅwaha ya milioni dza maḓana a 10 yo fhelaho. Tshipuka tsho riniwaho upfi Mastrepithecus mograyensis tsho ṱaluswa kha ngudo yo gandiswaho kha dzhenala ya Science nga vhorasaintsi ubva Manchurian University Vertebrate Paleontology Center kha ḽa Egypt na University ya Southern California kha ḽa USA. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one nṋe na vhone kha ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi kakhulu. Zvino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vhahadzimisa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.